breakfast awalnya farsona. Rồi, ô. Rồi. Dalam musim ban yang mungkin ini apa hai? Dini Guwahati aku bukan hala hadri jaga, nak suara jaga, nak ukurne jaga. PB Malawana ISPD मोनफैबाय Gorsuk मोनफैबाय दा जोंना थांखिसिम सहैनो बारा गोबाव गैला दिनैनि थांखियानो जाहैबाय NPS नि मोनसे सारा आसाम नायैनो मोनसे भट जात्रा दङ बेनो जाहैबाय जायगाया जाहैबाय खानापारानिफ्राय दिसपुरसिम भट जात्रा दा बेवहाय जों बाहागो लानो ओंखारबोदों जोंनि आसाबारि क्लास्टारनिफ्राय NPS होनोब्ला NPS आ मा बुस्थु बयबो मिथिखायो जानांगौ जायनाखि NPS सिस्टेमजों दानि निउ पेन्सन सिस्टेमजों साफ्रोमबो कर्मचारिया आफ्टार रिटायारमेन्टनि उनाव माने मोजां सुबिदा होननाय जेबो बुस्थु गैया दा बेनिखायनो साफ्रोमबो एमप्लयिफ्रानो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो माने NPS खौ ब्लक खालामनांगौ बन्द खालामनांगौ दाबिजों आरो OPS खौ फुराना पेन्सन सिस्टेमखौ माने फिन लागु खालामफिननो थाखाय रेस्ट'र खालामफिननो थाखाय बयबो नाजादों आरो बे नाजानायाव जरदानिफ्राय जरदा जाहाथे मोनफ्रोमबो स्टेटआनो आरो मोनफ्रोमबो सेन्ट्रेल कमिटिसिम जाहाथे मोजाङै मोजां दावगासारलांनो हायो आरो आन्दलनखौ जाहाथे गोख्रोङै लाखिलांबाय थानो हायो बे थांखिजोंनो दिनैनि बे गुवाहाटि नोगोराव मोनसे भट जात्रा लादों बे भट जात्रायाव बयबो बाहागो लाफैदों दा नोंथांमोना बेखौ नुलांनो मोनगोन গতিকে সমূহ সঠিক হওক আমাৰ দিঠাইটো কৰি দিয়া টুপি পৰিধান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যাতে কোনো পদ্ধতি আমাৰ ইয়াতে ভিৰ নকৰেহি আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক বন্ধুসকলে টুপি প্ৰদান কৰি আছে গতিকে টুপি তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব আৰু আমাৰ বায়ুটো ফলত তেখেতসকলে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব OPS Skripta jawabnya kayak mana sih guys? Restore da OPS baseline saya akan ada macam itu saya logo ini mengasih Tuang
নেতৃত্বসকল আপোনালোকে আজি অনুৰোধ জনোৱা হৈছে এই উত্তৰণ এই ৰাষ্ট্ৰখন আপোনালোকে সদায় খালী কৰি ৰাখিব আৰু আমাৰ যি সংগ্ৰাম আমাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিব লাগিব শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু আমাৰ सान्दुं अबोला ओरैबायदि जोबोद खस्थ'जों जिरायबाय जोबोद खस्थ' मोनबाय बयबो ओरैबायदि सान्दुं माने दान्दिसे समबो जोङो सान्दुं दहाय फैनाय समाव जोङो सराइघाट मोननाय समाव बेबायदि खुवा जाबाय दंना निजोम जादोंमोन नाथाय 9टासो सम जानायनिफ्रायनो जेब्ला जानाय जायगासिम सफैयो बे समनिफ्रायनो ओरैबायदि सान्दुं बुस्थुखौ दान्दिसे समबो माबायाखै दान्दिसे समबो নেট খোলাই নাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সেইদিনা তেওঁলোকে ৰাস্তাত আহি তেওঁলোকে আমাক জবাব দি তেওঁলোকে কৰিব লাগিব তেওঁলোকে জবাব যিহেতু তেওঁলোকে নিজে বক্তব্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এডিশ্যনেল বিজেপি দুজনে মোক কৈছে আপোনালোকে কিন্তু এই সংগ্ৰামখন এৰাই চলিব নহ'ব এই সংগ্ৰামখন এৰাই চলিলে নহ'ব এই সংগ্ৰামখন অধিকৰ পৰা অধিক তীব্ৰত হ'ব আৰু তালৈকে আমি গৈ আছোঁ আৰু সেই তীব্ৰত সংগ্ৰামখনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সুস্থিৰ মগজুৰে কাম কৰিব লাগিব আমি ধুনীয়াকৈ অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি আগুৱাই নিব লাগিব চৰকাৰে বাৰ্তা আপোনালোকৰ যোগেদি মই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যদি তেওঁলোকে দিয়া বাৰ্তাটো পালন নকৰে তেওঁলোকে অহা ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াতকৈ ডাঙৰ সংগ্ৰামৰ কাৰণে সাজু হয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বাৰ্তাকৰণ কৰিব বাৰ্তাকৰণ কৰিব নাই আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰা আমি কোনো চৰকাৰী পক্ষৰ লগত যুদ্ধ
सानसेरियाव बाजै हटेल एकदम जोबनो गैयै मानसि ओरैबायदि भिर दा बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो दासिम जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनाव थुनानै अलाव थुना होयो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय दा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय दा बिदिब्ला बाय बाय